i se malo o lo ku le foi ai whakanga le mera longa lua o le ngofo ma whakua ma ko foi whakua le officiale o le komisinga o sulfainga e sue ni me pi o e fai el minska ni fai una pi o fai el minska ma le fai nga luanga al malo ma ka maila whakua se malo ni fala po ko fa pe ko su ana mako whakua o mega the liberal approach to more difficult social issues. E la ngai re fa pe o ya ma ko se atoto. E le nga kangal, le nga. A o kami mai le okika. E mo mia e ova le los fulu mo ko pu ia okika la o le ko kele mo la ko mo masters. El ko ke le foi la o la ko e qualify le me forensic forensic qualification ala ele o fa ala ma me si forensic me fa e ko ma lunga ku forensic auditors ya il ka ko office ana la mo so el mal ala pe ala ngai o fa ken il va ga ma ko ele o mal la le winga o kula fo e lai o kuko kasi le o kika ai le kulanga mo no masa salva la ya foi nge me o ma ko fia la e mo ma ko o mangi so ngala e ma ya mai la le ko so e mo ya ma ko o merga ai mo mai la kulanga le ele mo le o afo io o le ania kongo menge io fengo fiflinga ka fenganga e ia ko nga wi ka pena e kupu kongo fo io ma ko vai nga kupu fo la va ole ko fia la kali o fo kalai ma ko le ma ke ko e fongo le bako kokos ngalaga ba ya sfet e bueno foi ele ia me se mera sa ba ko fa no la o fa ku el comic e fa kala ngoa lo fiso le ano le suile o fa ko mai le mo fof kala e ako ala no fa wongi kofi pe ako le koru vai aso e va kulo le kofi e ako esa e va kualo ma ka ko kala ngoi ale ma ko wala fa ko fa le o le le kulanga o le kama fa pe no fa ya ku fa nga o chavi o lava la fia i fuole le la voi le galue fa ba o mia ngai yalo o sa le fa ya le fa a ma o baila le ma que o fa vai le liga e pui ai le sa lo con ai fai bene le al cavo al bene la o fa so che le bene sa fa sala le miscale o avorio agricolture e va bene e vai o ai o la che io pure e parlai o lai o le Kuppe so el kuppe ona le nga io mai no e casiare me fi fengalo a le o ile langa a fai no o me ko kuppe e po le alu ngalu le officio cos o me mai o lai e a va a fai no fi fili a che lei lo fa
Kwa ke ia fe mai ka wai langa lawo. Langa ba ke. Ala ke I le vai nga le au e faia ia mo meo o a fo fa mo monga fa kausingo kus ale malo e fa kalma le o vola le ka lu ma faia o nga training ala ko mai e fa mo mo ia me ko kupe sa Maria. e tu ndanga lu lu le fa ma so o le o se o e la ma o lunga ku la la o le ofiso ma va o ko le ofiso ma va sa o va ia fo I tau sa ga fe so fi ko o ma la fi so fi ko lo ka sa so wa poco ai ko fa vel vele e bo la la sai ba wo lunga lo fiso ko ta ga so ke ka ba ka ma ma ia sa fe o ke e pa ho le be ora o ma wo lunga lo ku la Ia, ku la. lo ngala o ko si fi sa sim ka lo ko fo yo o ke lo ku la le no Maria. la wo ACO la wo si pule lu ke wo fa ba ya ka se le wo I o ko I lo fi kupe Ia. la lo me fa o lo fa ba ka vale le se limo ma le o fa lo fi nga avangolo le office la fo le va fa o lulu e ka penga ngol o le kala io me ko mo ka o ba o ya le wo ka so le wo ba ya alu lo o ke vo walu eu vai mais so au la alu fi pe ala fi pe nga lu e le pelo que lo que il fa ko sa e l'office o pulek e foi mai lo já o a falou com o Jesus se o le o bawal kulanga le pulelua ale official couple deputy va fer ele leva o confia com casa ya mas kamalanga sa ilalola o vai au que le ya ile kulanga le pulelua fa ko ake I wanga ilo a ule wa casa ya me mele ngai lo ai ni ba mo ro ke sa lo le wa mo fa ba vai lo wa fa ba vai lo ba yu lai ku pa Ia. wa mo le avangole al wa fi avangolo ba ya lo fa lo ku o lo ngale o fa sala oi ka sa ai ai o fa sala fa fi o ia ka sa Maria. e fai lo male ia la ko fi lo ale wingo al fam kala ka u ke le me Maria. mo le bala la mo ma ko fai le va ku le e vai wala komis va qua ma ko infine ya va qua con tutto le forti sassi e lei ha se sin casa ngai ngai voleva ma wala un poco massa ma lungo foi lungo fai lungo le pazza ma master wala go fai le si fa sa oi mo meo fa kala se e avo I le kulanga ngai la keli wala fa ngalo un mal Maria. o le kulanga fo o le fa ngalo malo kasiale le ka yala o ia malo e sa e so ko ku ma fa
o ese foi nga malo e whaua lo ko kua man fa mau e ke le fai nga se ai mo kai ala a fai lo so sei unga ilunga e fa